Kikosho Kimbuti. Juma mweri mirongo iri n'emwe Litari ya mbere Kameme kayuka mwigi na Kameme TV mutheki wa ruriri Combined Kesha Korea PCA Bahati Martyrs Parish etogoretio ni Kamau Kamlesh, Kamau Karitei, Kezia wa Karaoke na DJ Chris Tyers. Tunyite gani ni Reverend PK Mwaura na Kak Session. Oho, PCA Bahati ni mabiri mufago wa kwambiriria kanitha CBD Town Dani. Na niki mufagite kwambata Mount Kenya. Thabarĩ ĩno etogoretio ni Wamushi wa Kinyari, Shiro wa GP na Gege. Kuhiga kioneki giki igira paybill 835643 account PCA Bahati Kesha Combined Kameme TV na Kameme kayuka mwigi Juma ino imwe kwa imwe kuma PCA Bahati Martyrs Parish Heshima Road Waima Jogoo Road kwambiriria utuko thaa 3. Don't miss out.